amiko aloha zany a tsara ty resaka fanjakam-pisorona ty satria hanavitsy hamonjy hahavelo zany hoe hamonjy olo hanavitsy ny mahatra ny tsy manana rehetrarehetra ireo mahatra rehetrarehetra zany hoe ho avotany ty fanjakam-pisorona ty ka raha ohatra zany ianao manohitra ny ty fanjakam-pisorona ty de azo lazaina hoe mpamosavy koa anao zany azo lazaina hoe mpamosavy zany ny olo anankiray a raha ohatra izy manohitra zao fanjakam-pisorona zao satria tiany foana zany hampijaly ny vahoaka tiany foana zany hahatonga ny olo hijaly izy ty ne raha olona de milaza aminareo fa famonjena ane ty ho antsika mahatra zao ny tena manana avantage tombony lehibe amy ty zavatra ty fa zareo be kibo vonjaky be atoko be be fototroky be reo be kibo be reo tsy raha mitsinjo atsika zao reo betsaka azavava ataony zareo agnaty Facebook ao manangalasy depart nareo magnano propagande mialohan'ny fotoana zany raha fampitahorana menasy ataony zareo agnaty Facebook tsy anareo ty resaka ty famonjena olona fa navotana olona nahoana ny sakananareo ohatran'izany famonjena olona ty ka tsy andrasanandrasandraso ny famonjena ny olona nareo mahita hanina hoaninareo fa zahay aty nanohanina androany aza tsy hitanay ka izahay de fa dondona mitady famonjena ary Jesosy koa fa dondona hamonjy anay aza sakanana Jesosy hagnavitsy ny firenena misaotra tompoko